Crnogorsko rukovodstvo koje je Milošević prethodno instalirao i srpski dio crnogorske opozicije povjerovali su da će Srbija pobijediti i dali su joj bezgraničnu podršku. Na euforiju prekrajanja granica ni Crnogorci nijesu ostali imuni. Prevlaka je naša, bio je tada crnogorski državni stav. Svakodnevno je crnogorska i jugoslovenska javnost zasipana informacijama da Prevlaka nipošto ne može pripasti Hrvatskoj, te da je prema svim katastarskim dokumentima Prevlaka u vlasništvu tadašnjih vojnih vlasti Jugoslovenske narodne armije. Tu je granicu neminovno korigovati. Naravno, ako je moguće mirno, a ako nije, onda je to pitanje oko koga ćemo se u Crnoj Gori, ja vjerujem, uspješno i odlučno mobilisati, imajući jasan cilj i motiv pred sobom da ispravimo tu istorijsku nepravdu. Mnogi ljudi u svijetu, bez obzira da li živjeli u malim ili velikim državama, uvijek žele da im se granice prošire. Ali u toj euforičnoj situaciji sigurno da su i Crnogorci ispali žrtve i povjerovali su Miloševiću. Neki su samo bili, kako se to kaže, prisutni građani. Promatrali su što se to događa, ali neki su bili i aktivni, neki su čak sudjelovali u zločinu. Ova garnitura vlasti u Crnoj Gori je za svo vrijeme... Impresionirali Miloševićevom snagom, zavedeni njegovim populizmom, neiskusni i nedorasli, crnogorski čelnici poslušnički su ušli u avanturu ratovanja za mir, kako je to poetski uobličio njihov tadašnji ideolog.